Yo, there's a boy. Wimwaga muthikirira mwiroreri wa Miaki na Mebe TV kwiraga hana ho mucie wigue wi mucie getwo muro wa Kimani ndiri oriria tuwa ya waithaka wajane rakenderea mwena uria wa Australia ina video kirekereirie ima update ma kuria kuragithii ina kirekereiria video mwe ya mugithi oriri athungu maragithungutha o wega iria yagitiga andu magikenete muno gukiona mwana wao ina agikungwirwo ngina thia na nja umo ni mandu ni ngurani muno ina makihurio ni gikeno ni kuona video ino tona tayuni yakauga atiriri we are proud of you wajane Jeffrey akauga atiriri wazungu wanakunywa kega ni magutire besha Ruto must go ena kafego akauga atiriri kwani umeenda kuimba country song mugithi to the world eno akauga atiriri kuna mongeki wazungu kumbe tuko wengi Maina akauga atiriri hata wazungu ni wa mulima wakubaliana na sisi kana Evis akauga atiriri wa tribe Austria hello well represented Kimanogo enda kufunge hii pia tanake akauga we hata wazungu wanabambika na lugha hii ya mongeki ena bucha akauga atiriri tugonge hao on behalf of mulima ena babakish na akauga atiriri mongeki imefika Austria akiuria haria no aringi makikenete ni video na waithaka wajane igukena ni update uria kuragithi mwana uria wa Austria woni waku ni uriko rikana gushare na subscribe Miaki na Mebe TV.